جه برنامه میوان و مجارا دنگی امریکا ل واشنطن پایتخت سلاوورز از صالح دمیجر لگل میوان نخواهی رو نزیک بونا روسیا و امریکا لدور سوریه گوتو بیج دکم. نوینر امریکا جبو سوریه جیمز جفری ده واندم داویدا بحثا گوهرتنه که ده هلوستا روسیا ده لدور سوریه کر وی ده خفتنه که خدا گوتو بو که روسیا ایدی نج رژیم اسد یعنی به تایبتی کسایتی بشار اسد نرازیه او آماده که هنک ام بیژن تشتان جدست بده لبرانبر چارەسەریە که جبو سوریه که او جگیشتی او باوریه که چارەسەریە لشکری ایدی لسوریه نابه هر وکو کو جواکا ناونتوی بوده مکه دریجه و که تینن زمان گلو اف گوهرتن یعنی اف نزیک بونا که بحثاوی دیگه نوینر امریکا جیمز جفری تشتکی رجدیه لسر عرده یان تنه رنگ خواندنه که دوری راستیا سر عرده بی جبو شیروکرنا وی مجارین ها دو میوان به مرانه کادر پیر ریوبری رخصتنا کرد به سینور که فرانسا بمرایو دکتر محمود عباس نویسکارو شیروکار سیاسی ج تکساس بمرایه دما و باش هجایان دکتر محمود از پرسا خواه یکی جم تدا دست بکیم یعنی اف نزیکبونا که جیمز جفری بحثاوی دیگه یعنی رنگ گوهرتنا ده هلوستا روسیا ده لدور سوریه گلو تشتکی راستیه و گوهرتنا که راست چه بله تنه رنگ خواندنه که سلاورز اشترج میوانه را تماشاوانی دلاره به طیبت الگور آخفتنا گو جیمز جفری کریا دوی که لیکه ده بوین نبراغو گودر خستیا از باورد کم دست پیکا گفتگو که رامیاریه دنابرا امریکا و روسیا ده یا وی دست پی بکن یا اما پلان کرنه گو دست پی بکن برین هاش جیمز جفری گلک جارا آخفت دواری رامیاری ده دواری تیکلیه وانا بحث دیرا هبونا وانا ده روشلاتی فراتی ده برین هاد گود و دائما جد بود کتوارکی میدیا ده و دیان کتوارکی تیکلیه وینا به ترکی را يعني ند كتوير واري رسني دا انه بده خويا كرن وكا دي استراتيجيه امريكي دشتيه يعني تكتيكا بينات هندرو ده بس تبيك اللي كده اخفتنا جو كريه واف خالق و پیشکش کرنا جواري جو دخوازي كريه لشکري در لشکري جو هندرو سوري دغره قدر كبن تکلیه وینا بحث در وکا تکلیه رسنینا حساب کرو که ریکباری گوهری که نزدیک نبود امریکا ریا دواری دی در وقتی که آخر سر لشکری روسی او هبونا روس که دندروی سوری دا او بوی سیستم های گو بحث کریه انو امجی که دنوا لشکر داره امی در بکن بس تید شخور دواره که دیپلماسی دا وقت بیشند بحیله که دیپلماسی هبونا امریکا و لشکری امریکا دندروی دوی بهیلی حتی دا مکا گله کی دریش بس اب لشکری دی بدرخی اما ها تمام بکوی وطای دا انو يعني ام هيفيتكن انه وي بيشروجا سوريا نيزيك دست بيبكي دنا قبارة امريكا وروسيا دا اباها طبعا دكابي وارا كده هناك يعني هناك كبي برجوانديا ملاتي كرد او كبي هيزا كبي الي هيزا ملاتي كرد في وارده از خود ميزين انه البيدي بس تشخالا جمهور سوريا مقرد دريشكر خالا جمهور بيتشكي ولا حس يعني بيني بيتشك لوازيت دهيا انه حتى رجع بك ديك روسيا دوارك فرميدا برسن تاخفتن همبري فينانكيا افات كبي حال از فکر من جمع دکتر محمود دوستم جمع کی کادر يعني تشتي دکتر دبیجه رنگه د برجواندی خلک سوری دا و یا کردین سوری دا بجد وی درباره دا اگر اف نزیکبونه ها چه به هر حال اگر نزیکبونه ناوینا امریکا و روسیا در دور سوری چه به بگمان و چارەسەریه و به انجام دا چارەسەری در کوین تو دبیجی اف تشتکی جدی سر عرضه لتن آخافتن جبو يعني داخویانینه سلام ورز ما مستجبوتا وجبو ميفاني تو تماشاوانان يعني
براستی امریکا و روسیا تم جی دسپیکا کریزا سوریه ده تیکلیه و همون لآستا جو گلک فردانی بون تجاری هم بر هفدون نسکن شرط چی نبه يعني قالك لديجي ياجي اودي اورتا حردوكاد همونش بوتي كليه عجله وقت بخطا قرم 24 ساعه سر 24 ساعه اورتا واد هبو لانها نقو هرتن موقف روسادي تصريحات جيمس جيفري قهرتن موقف امريكا بخدي امريكا اقبل دمك دقو امي فاكشن سوريا قشتي امي الاشكال وخبين زرار هر کسی ویش آگیجی دهندری امریکا دوش درویجی رخنه لیکرین هم دهندری امریکا دو اف گاوک نه اخلاقی به کسی دوستی می گلور بمر و به آریکاریا ما شر تیروری کرنه هم جی در کتنامه جی سوریه روشا ما او هیزا ما دروجرات ناوین تویده قرض دکی به پیش دی نما بهواریا کسی تیلی تصریحات جیمس جیفری ویجاری تأکید کرد لسر دخل یک جه گرینگ جه يعني یک جه انه امريكا زوبزو وناكش سوريا درناك حتى چاره سريك سوريا آشتي بدانوستندن چينه به خالا ددواي سركات دقوتنا جيمس جيفري دي سر مثلا هيزن قصد وطبعا هم بروناجي هيزن سياسي مسد جي انه اف كسي بمرشر كرن تكليه مدمنين اديكاريا مجواره جواره وبردوام به حتى چاري سريك جي سوريا توايب هم بروناجي الاليه ديش بوق مثلا انه نتني قوتن جيمس جيفري قوت هم بروي سر عرضيه تشتندجي دبن مثلا ابرو نشتني الكردا خو جبون جبرج يعني دماغ سوريا بقى شارع سريك داوي ناب كرد دهز بن ودبن بن كقدر از فکرم سر مثلا اوی کردان جبو کام هنه کی و مجاری به تایبتی يعني روسيا الآلية رژیم بشار بخواه يعني تشته بالکش دا خفتن جیمس جيفري دا اوکو دا بیجه روسيا جب بشار اسد نرازیه يعني ايدي ماندي بونه ايدي وستيانه افقاس مليار دولار دين روسيان للرجيم تشي بونه رجيم جاري ابوري و تك دچه وما ديتن تشتن كو رامي مخلوف و تشتن كو سر اصلا عم بيجي لدمشق سر اصلا ابوري دركتن بيش يعني ادفي اوايده دي بيجين تشتكي جدي راست هيا ورنج الروس يعني جم شحال جواب بو روسان سوريا خمنه رژیمک تایبت بس تایبتی کسایتیا بشار اساس بو روسیا گرینگه یا نه ترجمه وش دكتوري اشتيه تمام هم برا خبدني بري دمك يعني كن ندرج بريات دمها بو روس و قالك اجانسي نزيكي بوتين بخوا بلش انت دافيت رژیم سوريا وياك جوانا ولو راست بري خدا بشار انه ابقى على كاريه ام دكن درن حسابات شخصي ودرن جبو باراستنا كسا وكس لسوريا او على كاري ناجي وكسانا بر دولمند بونو وبرا دخون يعني مثلا فساد وما فساد جلدورا بشار ورجيما ويتر البري دمهابو مثلا رامي مخلوف ام ترزانين او يعني او مافياي او مالباتي شريكي هفن قد هفدود نابر بس بشارجي خست مخلوف بكي وقت مثلا برخي شرجي كرني برخي قرباني بديلا قدنج سر خزلال بكي دي قالك بروفيسور زاني روسا يعني دم دنفيسين استراتيجيا روسيا ببيش دي اشكرا قلتن دي بيشاروجا سوريا دي وبشار وجيويتي تنب يعني مثلا بشار ومالباتا بشار وجيتي تنب ملقالك درا بهيس فلان حاضر دكين فلان كاس حاضر دكين جبوك دوسا بشار بقري روس ندر دجوار بشار يا حكمي بشار يا حكمي بعز قشي روس جوار دردق سوريا وقت جغرافيش دسوينا وك ميناء طرطوس افا قرمش دسوينا ندر ديوي كيسر حكم روني اشخوان بيزانن بالقرار سياسي وعسكرينها دستي روسادي خالق دجي مثلا امريكا وروس دافين برهف رازيبونا هفدو دي مسألة ايران دج برج دردك مزن جروسار ايران جي دركش خوا امريكا جي بويه كيري لوي
ممكن تنازلات هفر بكن حردو آليك برا چارەسەری پێشەڕۆژ بۆ پێشەڕۆژە سووریێ ئەم دەزانێژی کۆ نزیکبوونا ئێران و رووسان لە سووریێ ڕەنگە نەوەکەف دەبێ ینی رووس لە سوورینە ڕەنگە سەر بنگەهەکە جغرافی دخوازن لەvێ هەرێما جغرافی ببینن لە هەما ئێران دخوازە ببینە ڕەنگە سەر بنگەهەکە ئاینی و دخوازێت ڕژیمە ئەسەد بخوا ببینە ینی دەبێ دەرێدا دکتۆر محمود ینی هف جیاوازیە هان چه قصد کاره گوهرتنان سر عرضه چیکد ناوینا هلوستا ایرانه کل جبو رژیم اسد جبو کسی اسد خود مایل لسر بنگه که آینی یعنی و ناوینا هلوستا روسیا دا کد خوازه لسوریه بمینه بو وانه گرینگ کیجان سروک و کیجان سروک با بتایبەت ئاخفتنەکە گەلێکی گرنگە ئەتبەهۆردم یەک ژوە خەلەکێ سەرەکەیە گۆی دنابەرە ئەمریکا و رووسیادا وەختێک گۆ دەستپێکە تێکیلی ڕمیایە ئێر سیاسی پەورە بکەن طبعا وەکە گۆم بزانن دەستپێکێ دائیر هەرتمجکێ ینی تێکیلی وای لەشکەری پەورە هەنا رووسیا دخوازیە ئیران دەرکەبن بس دمکی دخوازی حتی گو اپوزیسیون سوری یا لشکری دهندرو ده هبه نافازی ایران درکویش برگو انو وقتی گو ایران و ملیشیاتی بینا جهندرو درکوین روسیت کوي واری د ګرک لشکري خو بینی د بکوي د وساو ملیشیا د شربکه و اپوزیسیون روسیا نه مستعده ایرو لشکري خو بینی ایرو ایران وی باری درابه ملیشیاتی خو حزب الله وانا تخيني وی باری درابه بس ناکوي وطای د انه روسیا يعني وی هبونه ایرانی د پاریسی يعني او اخفتنا ایران امریکی وقتی گود بیجن و اسرائیل وقتی گود اخواست که لازم ایران درکوي بتایبت روسیا بویناره بگرنگی دما وقتی گو سوریا یعنی سراست ببی یعنی وقتی گو بگه نوی واری گو لازمه کمارا سوری بگو هرتن مزین ایران بی خالی خوشک فهم دیکش برولش که وزیر وای در به هات وقتی هات سوری پیش گرتیا بشار اسد کرد جبونی گو بمینه جبر هابونا بشار اسد دوردا مانا ایرانیه و زانه گو روسیا و نه امریکاش که نگله کی جوار گرینگا بشار اسد میگه نه بس نه گرینگا از بهورد که یک جوا خالی و انه پیش وقت سوریا آوا بکن لازم بشار اسد هری و حتی کماراوی پیرش که یعنی تلی میزنی خوشک فهم دکن انه ته کمارا سوری دما وری دوی نه آماده کرن و یکی وک بشار اسد گو خوینا 9 میلیون انسان سوری سوکراوی ده و سوکرا رژیماوی ده وا کسی کو پیرت مزنی وقتی کو امریکا بجید بزی و پروگرام سیزر تسبی بكم وبدینم دما کو عند کبه و خالد ابي وا کسی کو ایرو حما او کوم کوجی کرنا دما ورده لازم حما هرن يعني بيجن بحثها هشتي ديكن بس باورد مو بيهتر ببي ابيها تمام د سوريا ورده و امادنا من وقت يقف هرن اذا هبونا ايران يجي نمد مني لاجيك نمد كذي وارده دقهيده يعني هاي دما وارده بلكي نبلشكري وكا جو اسرائيل دخازي مثلا البيسي ايراني دخي از باورد كم هنگي وقت جو كومارا سوري بي اماده كرن كومارا كنشتماني بي اماده كرن هنگي روسيا جوي كوماري بخوازي كو بواركي فرمي دادگهی د دولتنا یک بویدا دوید د بریاره که بقدم این لازم لشکری ایرانی درکن وقتی گو بریار درکت هنگی در که روسیا و امریکی کارن زوردستی که مازن بخنه سر ایرانی ده و درخن جوی داری از خود میزینم انو هر دوش که پیرم یعنی هذا دقهنا خالكت بواري هذا دركتنا ايراني وميليشياتي بجندرو سوري طبعا دوارك دميدا كبي وي وطايده انه دما وريدش كدي سنكي سوري لازم يعني حتى ولا من بيجن سوري مثلا رشلاتي فرادي بلكي نتي بي امريكي بس يا خويا تدبيلن بس هرمي دي تمام قالك جغرافيا استراتيجيه روسي بي دكتور از وی پرسید بشوی کی دبم جم کی کادر خویجی بحث ایران کرد داوی اخفتن خدا کی کادر یعنی باید دکتور محمودی بحث وی کی که هم دزانی یک ارمانج سنکی امریکا لناف سوریه اواکو هجمونیا ایران یعنی بشن هیمنه ایران لهریم تفدا کی بک و تایبتی لسوریه جی تلویزیون و روس به امریکا را ام بجن کاربن بگن ریکفتنه که یعنی لهفکرنه که کو داوی وقت دکتور محمود گوتی یعنی ایران جناب سوریه در که هم دزانن هبونا ایرانی هبونا که تنده و نه گریدای به شر نافخوی سوریه دا او ودگره به سالان بری شرجی
بري مامۆستا ڕاستێ ئەجی تەبلی دکتۆر دەبم عینەن حەرد و بگەن اتفاقێک ئیران بچەهاوی بێ ژێداخنج بەر مەسەلا ئیران نە سووری تەنی یعنی ئیران سووریش خۆر دکێ وەک ڕێک بگێ لبنان بەرێ دریا رێژیمێ دەبوو ڕسمی ئانهاژی پشتی رێژیم یعنی وەک دکتۆر گۆ بچەهاوی بوێ بکەوێ ئەو دخوازت بخوا دەستێ خۆ دەینی سەر إيران بري حركة مثلا أوليد دخواست قدسي خدين سر سوري بري دمك يجي بريات دصالة دمك بريار دركت المسألة وزارة الأوقاف لسوريا قال كاس مان عجيماي إنه كاف تشدبي مشري مسلمانية تيرورا مسلمانية كان وعن هاجي رجيم قرارة در دخيني حر تشتيد خلو دستي وزارة الأوقاف دي جبرق إيران جي دخلت يعني قدسي خدين سروي ودويريا مثلا تشيع ومسلمان تيرد ملتي سوري دبن سيكا خوك بخابيني بشهاوي بوقت سياستها الحر دريدكي لفير تشتك يعني مثلا رولا اسرائيل ودانو ستندناوي اورتا امريكا وروساد واتفاقات قدبن او او جوال لسر مثلا ايران وادقين هبدو ازنابي مثلا اسرائيل دجمني ايران رقميك او مثلا افغوتني مقاومه وشروكي درو بصالاجي مجيه ما بي خوارون امجي هما ام جابون بهوريه عينا ولو راسته لي تشتنواي استراتيجي هن ناقازي ايران تيكا بسينوري ويدو خلي خرد بكي شش حب صالح حزب الله قلس كرد شر سوريا دي بحزارة حزارة جلشكري حزب الله لسوريا هاتم كشتن او شخوا اسرائيل جيري كيف وخشيك بو لگور داخوازی وی دهات لگور برجواندی وی بجی دهات آنهاجی مثلا ایران قد خوازه خونزیک بکه او تم و تمجی و دور ده زعیف دکی و قلز دکی اسرائیل حلقات اورتا روسا و امریکا ده دیجی مثلا ایران اری ممکن دبیگ روس ناخواز انها ایران جسوریه گشی قد بکش بو مثلا هجمارا لشکر و چته افغان و عراقی و یمنی و جحد داره قانین خستن سوریه ده یک جوان جی مثلا والابونا لشکر بشک جی مثلا هلا شرقی فرات روس ناخواز قصد نمینه ناخواز مثلا ترک دست خودین سر هر تشتی جبرگ هیزن وی و قوتا وی تنه وی منطقه یا وی والا بینی یا دست دین سر نکاره و ناخواز ایران جی طبعا امریکی جی ناخوازن خرد بدورده و روسی ناخوازن هجمار و خبین دخوازن برنگ کی بگین باتفاق يعني يجي اتفاق بدان مستندني بقصد رجي جنور بميني شغل سيرفي خالي روس وامريكي جي بو مثلا قصد ديجين هردو واتفاق دور داود ميني ام فدقرن دي سيقوتنا جيمس جيفري دسبيكي قال حركة ذكر سوريا دركبه الا مثلا روسا وشرعيه وجودها وانا وهرب ميني امريكيش خارج شرعيه الدين خوار ما بونا وان فان جيك شخوي يعني شخو الروسان شخو جيمس جيفري دا خفتنا خدا يجي بحثوا كي ديكو يعني قد نيت نيازا امريكا جينا او كو روسان جي سوريا درخن جبر هبونا روسان هبونا ك جي كافن ديا بس سيره يعني شتا قلتي زي باوي برسكي جي دكتور محمود بكم يعني الروس دكتور محمود روس دخوازن كو هيزن سر عردي هبن وكا كادر قلتي لسر عردي سوريا هبن جبوكو كو شر ترور بكن شر اوبوزيسيون بكن نظام شر كو رجيم ديكي يعني لي تشتي سير اوكو انها روس بحثا يعني امريكان خو بحثا وياكي كريكو الروس لقال رجيم دخوازنا هيزنا بشينا ليبيا جبو فشكريا خليفه حفتر بكن يعني تشتكي سيرت في درباري دا اگر هيز لسر عردي بيويستن للسوريا تشماوي وان هيزان بشينا ليبيا از باوردكم اب اخفتنا كدبلوماسيه او كاري بيجي خابكا جبوني قول ضغطك بردي سر تركيا يعني از دالي جديده دخوازه ميديا سر تركي كيم كي برغو از دوي بهوريه دما او چونا لشكري سوري او كاري بيجي هيز سوريا جو تركي شان ايراني شان ليبيا عفوا و ايرو بيجرتيا تركي جهنك هزارا وهبونا تركي مزيني قالكي قرد بالهندروية سوري دا خاصة روجلاتي باكوري عفوا روجافاي سوري دا أما تمام از بحور دكم تيكلين دنا قبا روسيا وتركيا دا
يعني از ندور نابینم انه وقتی گو روسیا بخوازی هبونا ایرانی ترکیه عفوا زوردستیا بنا هم سوری دشکی و هم ایرو مثلا قوته که تدخل زیاده کریت هندروی لیبیا دگو روسیا بخوازی کاری بسکنینی ندریا لشکری گو جسوری بشین یعنی پیگرتیا بشار اسد که البته میزین ناکوکیک چید بی اولا ام تمام زانین سر میدیا اندرکت میدیا گول روسیا درد کبید ام تمام زان روسیا میدیا بینای سربخوانینا يعني حتى اولاد بيجن دبينا ميديا بحكومات رجريدا بس هم ميديا دبن كنترول دي دبيجن دهرتم جدا خويا نان بهتر بقربون ددنا خويا كن ريجيم بشار اسد ناولك خاصي بيست روسيا يعني بشار اسد وكسي دورا بينا غرك هرند دما سوري دور ويتشاوا ايرو تكليك بير بكي او ريجيم وإيرو لشكرنا آماده بك أو هيزك آماده بك وباركاريا روسيا بشين ليبيا از ندوي باورية دم أفاها تمام خابك دبلوماسيا از باوردكم أف خابك يعني حتى تركي جديد آماده ما يزين أف تشيش بوني يقول أبوزيسيونا سوري بريكي هلينن أفا قوماي دندروي إدلب وانا دم بهلينن تدميزيني تركي لشكري بيناك هاي دور نيزيكي 6000 دهندروي إدلب دا يعني آلياتي بنا دبابي قلك خورت بوري دوردا أفاها تمام ناني يجبوني قو شربك دروسي بروسارة نو يعني ناك بيوي وطاي ديجكي برانيا وينا بهافرتكم تيكليك نقابة تركي وروسيا دا بيتشلو تركي غرق بيرابي قضاء البي أبوزيسيونا سوري قوماي يا أمي بجنيا تكفيرية يعني هيئة تحرير الشام أبي قو حمجي نرازينا بريكي از باورتكم يا وينا يعني قضاء لك يعني بجارك رهبير بين هليني يا مبدري بريكي وانا دي حالين دروي سوري ده يا دروي سوري يعني برسكريكا بسوريا برسكريكا قال لك التفليه هذا قال لك آليا هرمي ونافخوي ونافنتوي دستيوان برسكريكا سوري ده هي افدزا يعني هرمو شركات سياسية همو كسي كودشوبين روشا سوريا بالصالانة بيكي باش تدقنو وحردو بريزانجي والهف كريا كو يعني داوي امريكا وروسيا ايدي جيشتنا وي باوري ورنجاج كارد كان جبو چاره سريه كي ج روشا سوريا را تدبيجي اف هولدان داويين دكتور محمود تدبيجي اف هولدان داويين كو يكرنا يعني بتشاند امريكي بيچ بريطاني بيچ فرنسي بيزنا لقال كاداج بحسابي بكم هولدان كو كردن سوريا بكن يك اوجي دفيتش بشك دفيت چارچوي دا جبو چاره سريه كي گشتي جبو سوريا يعني بتيبات أبشايا هري يك جواب بشي هري جرينجا أمريكا دستبيكا وقتي جوكتا سوري دا أم تمام زانين يكش برجواندية وينا أو جو فدراليكا آباكي فدراليكا هرما كردستاني وكا أمي بيج وكا نوميني وكا باشوري كردستاني حتى بلكي جارك دجار درك تسرمي جو أمريكي دو خازن بكنا بحراس و فدرالية بكنا بحراس في ولا مركزي كسوري آباك هنجي روسيا بيجكي نو القاصديش بو فيت عليه جبوي برجمندي خو دجي فدرالي ولا مركزيه سكني بس ايرو وقت جو بشا يعني هيزا عفوا سياسه امريكي دو خوازي انه هيزا كرد بجي ببي هيزا كتني ونما بنابي بارتيتي باخفتن دمك جو دخازي هيزا كرد بكي هيزا كسركا د بيشروجا سوري دا شو وقت جو دستوري دينن دچو وقت گو کومارا کنون به آباک آماده کرن یعنی تدمیزین جمعی مؤتمرات گو چه گو جنیف یه استانا یه سوچی افتمام امریکی ته نه آماده بون او تجاره زوردستی ند کرد یعنی فشار ند برد سروانا گو لازم کرد هیزا کردیا گو پیر تکیلیا دکه گو آماده بی بس ایرو تدمیزینی وقتی گو بها آمادت که دمک گو حتی ها روسیا دش نسکی دمک گو دو خازی هیزا کردی بنابه ملت کرد دوید آماده که از دو بهاری دم انو حتی ها دی سانی که امریکا دو خازی و برجوند او و آخفتنا گو دست که دکر انو لازم سوریا ببی فدرال لا مرکزی و فدرالی که یک تدمیزینی یک جوا خالی گوله کرنا هیزا کرد هر دو هیزی کردی تنیه گو آماده بون و تکلی پبر کرنا یک جوا خاله دبیجن دي سوريا الاتحادية يعني عمليا فدرالية بدون هدا أفخالها نجم وادركتيا خالها أمريكية جوارة خستيجو أفدركة بيجبونيجو طبعا دخل سوجن كده هنا جبو أمريكي هابونا خد جروشاتي فراد ده بك دوارك قانوني ده وقتيجو سيستم فدرالي بي
جبرگو هذا هيزا كرد وكذا هيزا كناف دولتي يعني إدارة بينه أمريكا هنجي بواركي قانوني بتشيل روسيا قانونية دريا رجيم ده الهندوي سوري مينه از بهور دكم تشتكي راسنا أو تشتكي جركا كرد هاجي هبن دخالة دقصوري مقرم دريش كركا دخالة يكجي لازم هيزا كرد ناكو اف تكليه قلت نابا دبين النميني دنا برا دب بارشاتن دغرك فراتر ببي ياد دوا غرك في وقتي هاج دسي خو نبردن ولا تشتكي يعني كفي في روجات يعني بزانكو سپاس دكتور محمود يعني اخفتنا الزلال بو يكي كادر يعني تدبيجي اف هولدانا وان حرس ولاتان نزیکرنا کرد سوریه دش خاطر دست پیک اخفتنا خدا بحث وی کی کرد من خواستم هنکی بین داویه چقاس گرینگ جبو کرد سوریه و کرد سوریه چقاس وقت دکتور محمود گوتی دوی در فتیش دست خو ندن يعني اگه دست خو بدن و روشا وان سیاسی چاوه والله ما مست از نخوازم برسبا وی پرسی بکر جبرگ هر کس کرد تشکی پرسی به سیاست به زانبون دبي وبي كيتيا كردار هما بكيماسي لسر بريارك مثلا فدراليتي هما جبو وان شهيدي ما خونا وانا بحيف نره ليه مثلا مخابن مثلا ناكو كي ما يكردا هي تجربه ما يكردا جي كان هي دماغ امريكا او جياندنا إنه رجع عينا واضبه بري في بدمك بزيديس صالونيف كي فرنسا سيرفي مسألة سكيني فرنسا قالك جيفين شكرم اجي تبلي سي شار جيفين ابوم في جارين داوي نبس فرنسا المانيا بريطانيا امريكا وفود رسمي وزراء خارجيه وزاره كاري دربه دهات حاضر دبون يعني جارنا تدي مناقشات تشدبون جاركين جوا اشكره طبعا برعايه المتحده بوجي كسن جورجي حاضر بون جارك اشكره جو يعني دفيهم بقينها يعني نبدل وبهم جهه نراضي بالسياسه وانا وكف دفيهم ببن وكف امنا بمي اداره خسريه ابطال بكن تنبكن ليه دفي ام مثلا تشنا تبلي بكن هم سريان هم عرب هم كرداجي تبلي بكن قام قهرتنا بكن كي ام وان كسي دما كمان مناقشات بتركات بالجنيف بالاستانا بالكوبي ترك دبي قلا كردان كن او هم قلا وكن يعني تيروريست راسته ما مستقدر يعني ببرز خفتره تبرم تدبيجي تشقاس يعني نزيكونا فان ولاتان جروشا سوري تشخو بحثا كردن عراقي جيكر جروشا هريما كردستان عراقي ونزيكا قالوا او تجربه هريما كردستان عراقي تكارن للسوري جي بيك ورا ادبي و بيك بي وبرنجكي هين قشتر وخشتر يعني نبس تاني و ويرنجينا ادوي بهوريه دمي و بيتر بيش دبي و بيتر بيش كتي بيجي و قالك قابن مزن دوي دبي وبيبي ميناك دي روجلات نافين دي ميناك ولو خوش نرين خوش لي منرن تشاو فان كسا جنتش كي دس بيكرن وجيان في استهان جيان في هزهان جيان بفيرنجي قاربن ولو سازي ولشكر وباراستن وحرتشتي بهبره بجيبينن و يعني ميناك بيجي دنيا تبير ببيشاروج دي خا كايز دخوازن بيجم تمجي ودجمنه ما حرب دجي يبكي ودجمن حرب خاز خرابك ل عينا ديسي تجربه كمان وديسي قبول بكم ممكن عينا دان وستندن دورتام ما ويدجمنه يعني خوين فخور شبابن جيجبوغ سينورن جي تشيروكلار بيدانين او جي تاني مثلا واو وبيجي اصلا تاني ابوري خبشكي تيت بيتشنين جيجيش ببورا ودا ميكا كدار روس وامريكي يعني الجول خوندرات يك رانه يك نرين في درباري دا كوستاتيو كتايبج بو كرد سوري هبه اري اولو جواب بكرتي جبرج واتي خوندين برين هامه تشتا غوسر مثلا هلا شرقي فرات ومثلا فرابونا ولشكرتنا قداغري روس دخوازن جهيزا قصد بميني بس
اتفاق الأورتاوا وقصد ذهبه والهمبرويجي أمريكا شوي 6 ساله بهبر شر تروري كرني بهبر كار كرني بهبر سازي آوا كرني بهبر لشکر ملور پرورده بونه امریکا پر مصرف دانیش بو پرورده وانا یعنی ولوی بگین قصد و خسریت دموکرات و ببو خالك برای که کدار از داوری بودند که یعنی نرینا تشی زلال بو ام گیشتن دم داویا برنامه‌ی سپاسیا و هر دو رزاران کم کدار پیره و برای رخصتنا کرد به سینور تج فرانسا مرابو دکتر محمود عباس نویسکار و شیروکار سیاسی تجولات تکساس مرابی گلک سپاس شبو بشتر بنا و بینرین هجال لفرم دیگن داویا دما و هفته تا جرابه اصالح دمیجر خاطر خوشوت خازمو بمینن دنافری خوشی